Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angkata panasai aga puraya janceng rilalanna sampajata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Situngan na iya adawe angka ipanasanan niya ipadupa situngat-tungan na sampajaku pagkasiwekku atutungaku amatengaku angka manangi upangololori po mapunangi sinin na alangi mamagi-magi nerule pananungang nanyayulay makatan ni masai aga mancaji ipo dari lalas sampajang na ipabati rilalan na atutungan linota na iya nasabari letiap pamase dan niya patimpa baraka maraja. Salawat masa lauri alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikira-kira pak doang maraja untuk lolongangi asalamakangi resuri monrina pong Allah Ta'ala nasabak dega gamalada iporanu nanya malada ipo minasa sangadin na syafaat marajana nabita pamagi-magi pakasiwet dari lalan na ya betuwe nania ananungan napakasiwet tadi hari-hari mendatang nawadding nanya mancaji leteng syafaat maraja. Amin amin ya rabbal alamin. Sinina tamatapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir engkarona jamaah tabicika nasang makanja ko tabahas si cedek masalah karobay apa wan niriolo nabahas si guru tak tentang masalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Sebelum ubahas tentang masalah karoba apa waktu pakai maksimal jam 7.05 apa jam 7.15 tamai waktu ada juga kesempatan insyaallah Bapak Camat jadi 7.05 taparingarangi mo ka komaliwangi. Sebelum ubahas yaro sitongan na iri di taulinoe ipoji matabungi la ipoji makibua investasi yare gatabungan tapi iya ko cukuki sinin na sistem perekonomian iya angkai okolino napa ipasibawa sistem perekonomian na puang Allah Ta'ala de pagaga mulle dapi de pagaga mulai dapi iya rupuang Allah Ta'ala koko ki alena matabung duan rupa bahkan 3 macam nomor sidi manja bil hasanati falahu asyratu amsaliha iya lala pertama na lengi nigi tau mapigau cik di deceng wala iya tu cik di deceng upak gana kang 10 berarti tabungannya narekong katau mata bulok kupong Allah Ta'ala sisa rupiah 10 sabu jajina de pagaga bang oko Indonesia nulep palepi igang ke 100 bahkan 1000 sisa %, bungana dia nasi ratu apa ya ko 100% ikali 2 mi na ikali 10 pong Allah Ta'ala berarti sisa %. Bahkan angka lalu ya se napa yero
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa ya. 70 kali lipat bahkan sampai 700. 7%. Iya kon melo imatabu telo ko buang Allah Ta'ala. Iya nasitongan na janjina buang Allah Ta'ala he. Bahkan dalam hadis qudsi angkana po ada. Maka da nigi atakkum malenga betongan na nigi atanna po Allah Ta'ala maka siwang ima gina sumbangan. Na de na bilang iya ro na sumbangan nge de to na bilangan i po Allah Ta'ala na parewakan nge. Ya sepi tapi iya mi tau mulai iya tau ikhlas betongan na ya kode na ikhlas tau marajing maka de guru tanulle pimpunu bata-bata ya sange nulle punu bata-bata ya kipasi pulung idio ko kantonge nangka disiratu sabo korodeni kapesa ya ro disiratu sabu ni pasala ipamasang okoro ya nalalo celengange rampu bawa ni keji na 75 ya naro tapatama aja na titay nulle pimpunu bata-bata tahu ya iya ko macan nemo pipa jallo ko kantonge de patuna unu bata-bata de panulle mola iya maka da nigi atakku maka siwelo korea na de nabilangi de tau bilangan yu parewakangi iya ubo ko makadaki karena Allah 10 sabu mana saya bilang balasan na yero 10 kali lipat kemudian iya na investasi sitongan na kami na makanja lo koy po Allah Ta'ala iya idi mahetongi galuta makokoe makelo darata mega di takobange me idi ibu-ibu mega ibu ronco tapasipulu polewe makamali ulawa makaiga iya kodegaga na patamo ko investasi lo ko pong Allah Ta'ala rogi gitu ta coba gare nama-nawai 2 mohet to galut tallu hetto dara di 20 juta bola tallu tasalay iya ko mati kek kami na masempo tapake kacini pake de gagai pake ya tuh namo maga ballo na otota de to ni lurangangi magai de nalai oto ambulans mi suruh bawai dan ini yang paling berat nasabak kada tau etarlena okolino maka de alena panguluta Imam Al-Asqalani pada yete kolino to lo pasae angka tau lo pasae lomi bawa mita ibarangi makanya na parewa na sorosi pasa de gaganali angka tau okolino tuo na itami bana pasipulung isinina no makanjay bolana na pakanjaki galuna na pakanjaki darakna na pakanjaki malioto makanjay mapake pakaian makanja tapi denang kana sumba lori pong Allah Ta'ala na sabari na salaya tuto ngalino sa puripala capa na sabak de gag na bawarewa dan ini kada deni sadari tercoba gara nawa-nawai dia taulle dan nasad dingana tamingerangi milau doangi na rekotomate dalam jangka 1 tahun wadisa tapi itu pun tidak rutin dalam jangka 2 tahun mate ki dena nulle modini deni ngarangi apalagi ko sistem mak bolo ena pake kalau masere kuburu akatallu milo si tahu melot tama puasa na lo cicang pure malapa sulhaji telotoi pure malapa Idul Fitri lo te akatallu misi tahu nilau doang niga pasipulung igalunge idi mak doja soani deto matinro nawanawai pekki carana nang kapole wading isaro logi pasae tula maketa arewe pinay salay pasae naturungi pusa lelewali mate ki nalagay vijavijat tay monri dega gay lolongan sa puripala ki tuoki lagi na lupay ki vijata tita ni gare ngkana tatakiri lojo panda makulya yamina talipoko chapu ipakamajana ya kolatu idia takiringange dena talipoto cukup ma SMS ma kirimannya sudah sampai tuoki lagi ya he dena tu natalipong ya pasti natalipo ko chapu si duina tuoki ya kabatulangi idi arwanewe upakai ngaki he lawi baineta Makassar angka narona tapura ni bar keluarga bahkan mecawe boleh bola itu mak bali bola ang mak bola oko si depe bola
degagai makna lawi Makassar idi mi ko boleh degaga man nasungi pura ga matalipong anak ta okoro bali boleh anak ta pura mo matalipong ro makadapa okoni boleh lomandre de tu gaga man nasungi de me man na si bawai lakay na de na ningerang yang bona idi pasipulong isinin na waramparang idi makaresoiwi manasa de katanya manyamangi na reko de gawak ka patakibwa sitongan na usuro mi mawaka pa majami ko palampurang iba makada akibwa ki wakapa makada magatosi nangka yobo kalau podangi makada makisi tongan nalalan nampai marogi ki kode takibwa wakapa masa idi pasipulong inapa de tapunai acila kappa na punai tawe na rekomega warampara na salai na degaga na pangolo loko pong Allah Ta'ala na maka kanya je sarona tu he galut ta cidi hetto ala ni cidi mo sampai kami nama cika napa makada ini sawah saya wakafkan kepada tim armada safari tasbih magampang sininna selena patamamana ko safari patala untuk sumbangan maka kanja mati matu tatangka selena tatatalolongan apalana iya kode gaga wakaf takibuat na makai ka masjid bisa dimasukkan ke wakaf ke masjid wakaf ke sekolah makai ka maka da sini na selek na galuku na cidewe aja ka malih patama bawa ko masigi untuk aleku yaro mate kita taki malolongan iya nyaman na lepan ni dosa tapi tatamba malai siksaan kubur yang paling berat nasa guruta iya narito atas sela-selangan na tawe mitay amala na din nagan na napakit tama de suruga pamasin na pong Allah Ta'ala. Kemudian 10 menit 5 menit karobah ang karona milawi cede sitongan nasa sudah bahas di Islamic Center dan Masjid Raya tapi dia namarigaga makuye apa permasalahan yang paling sering diperdebatkan dalam kurban yang pertama karobah loko tau matewe ini yang paling sering diperdebatkan karobah lako tau matewe kemudian yang kedua pembagian kurban kemudian yang ketiga pak gere si bawa palope angka ketawana ini yang jadi masalah kemudian niga tahu nakana tugas betongan nademi to makada kewajiban niga tahu nakana lalang untuk makaroba ini pae Pak Mega tahu makada deje umampu ya kato makada mampu ko ji sito kan naiko di mu melo ke kana tahu nakan nalalang nomor sidi kurban kepada orang yang meninggal ucukuki kita dua telu guru tarutanai sanda tahu makada demi matto pagaga ulolongang dewa kada degaga hadesana de pagaga hadesa ulolongang salama usappa si bawon rima kutana guruta de panangkana kada nabita akarowangi to matemu tidak ada perintah untuk berkurban kepada orang yang meninggal sehingga angka tu pandapa maka dadena wadi akarobat to matewe nasabade nang kana surongi nabita ini jadi masalah tapi ulama sunni yang melaksanakan kurban kepada orang yang meninggal konri mala dasar maka datosi denang kana tengi nabita ya karobat to matewe angka gahat desa na nabita maka dadena wadi ya karobat to matewe liga ka nalolongan maka dede to gaga parentana ya kode nang kana sorong aja mo pigawi maka datosi harus kalompolengi na dito nang kana tengi mapangewan itu ko cidi masurong cidi sapai nasurong cidi sapai mate natenge kemudian angka tau pandrita wita nolai tangana nola tosi tangana nasabade nagaga hadesa secara mutlak paui makada akarobang itu matemu tapi yaro nabita ko makarobai makada nabita iya bembe elaugere untuk aleku sininna keluargaku nan niya sininna umakku de na mampu makaroba
angka na patami maka da sinin na umat na nabi tade na mampu termasuk yang meninggal juga nabi sudah kurbankan. Ya na tu ampai angka tau maka da ya kong katau maka robaci di bembe nagere wa di 10 tau tama. Ya na tu na masuk. Apa ya tu hadis na baca. Maka da ya bembe ugere untuk ale ku ci bitau. Sinin na keluarga aku ya lebih memang di 10. Keluarga na nabi ta. Nan niya sinin na umat ku de na mampu maka roba masak buni. Tapi maka dia nabi ko hadisan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya ko bembek cidi tahu, iya ko saping unta pitu tahu. Beko ni carana, nabi tamak gere maka da iya untuk iya si bakal keluargaku, dia na cidi tahu, napa maka da iya ko bembek cidi mi tahu, na bembek na gere nabi taja. Maka dia tahu pandrita apa hadisa muhandisin maka da iya kong kahadisa na nabi ta. Dena pada na surongi si bawa na pogau acuri na surongi aja mau acuri na pogau tak pahani masuk kok maka dia kong kahat desa bertentangan lengi na pogau na bitta lihat tu na surongan iya ro na surongan mau pigau apa iya tu untuk umana iya tu na pogau kadang untuk alenami tiga na yasang maka dia na bitta komeko matinro jenne ko pada ko komelo masampaya pasuku ijenne mu pada ko komelo ko masampaja ko meko matinro tapi ya nabi ta ko me matinro de na jenne lengi na surongan letu na pugau itanya ko Imam Ali maka da magi de tak jenne ya Rasulullah maka nabi ta ya ko ya lo liu ubaci an nasura ya nalati ron nang sura moto na de na tinro kacoco ni kade meto na tinro nabi ta matanna mi makapajang untuk mengistirahatkan. Nena tu ampai maka dia ko nabi taliu dia na patu masih kiri. Yo pokok dia tapi mak jen talo matinro dia mereka kata pigau ya. Liu kita baca anna surah Yasin, suratul Kafi, Adukan, Ar-Rahman, Al-Mulk, Tabaraka dengan idza waqatil waqiah. Iyan nang surah tabaca na pakimoto masampajam pen ya ruwajan na dapi subuh. Tulek jamai. Ini yang berat. Kemudian iya nona karobai bena sama denangka maka dai iya kota ko angka gaga na pigau nabita pa itu karobai risesen nabita waji untuk umat na sunnah waji risesen nabita jadi iya tu sitongan na magi nangka maka da dasar na yeko angka gaga na suron nabita na palengi na pogau ya curi na surong pa itu na surong untuk umat na nanya tu jadi iya di kota makarobai ya na bembe cidi mi hatau dia nawat di 10 tau tama kemudian ia na unta atau saping pitu itu utama kemudian buat dia karobat atau matewe untuk orang meninggal angkat tahu male jalan tangana maka dadega na surongi nabita detonang kana larangi nale jalan tangana mengkiaskan sapa ko hadesa angkai berkaitan itu kias namanya mempersamakan kedudukan hukum ternyata na sapa itu pandritata maka mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal itu sampai termasuk sumbangan. Ini mas sumbangan ini akan pahala nalo kota matewe. Letu. Ya kong kade maka dade na letu ta suruh ni mati na ya mas sumbangan. Ketika kiriman pahala itu sampai, maka ulama mengatakan, ya komelo ko makarobangi tau matemu pakai sistem itu. Akarobangi dengan memasukkan asat tetap pertama aja nasan atau matewe asat tetap pertama tania kangi pahalana lo ko tau matewe iya ko asan na tau matewe tetap pertama na tako de na latu apalan na ko tau matewe de ganon rirewa pada komeki makiring loju pandang iya tu alama ele yoki melo enon rilo yoki maka daka pada adinda di jalan menuruki atau jalan mana kemudian dari angkat non ripole kenri makiri ya kokwi Mario dari Mario puncak oko konoki alamana iya kota kode nulle sapiro teruntu ya alamana kujupana na parewa ya loko alama pole non ribakiring iya kota ko iya ro sumbangange pahala ro de nalattu karobai pahala na karobai de nalattu ko to matewe rewa loko to makarobai niga asat tatamo koro maka deko dena latu apalan aku tahu mati rewa ilokoro tahu maka robairo karena kita yang memasukkan nama meniatkan pahalanya kepada orang meninggal
Tapi ya kota kola tu ya palana. Dena lolongan apalah karoba atau makarobay, tapi mendapatkan pahala birrul walidain, mapede cilak kota matonna. Dan itu pun bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka nama kosan atau mati pertama, dena marigagang kamato palabay. Tapi dito sinawat diandre karobana, ya bere mana mi? Iya kosat tatama na palaba atau panrita, kita ambil sepertiga. Cuma meniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Tapi ia kosan atau mati tapatama, dia nama dialah, mesti bagaimana? Apa dia kata wata kutu? Yang kedua, karobatinja, dia itu nama diandre, mesti bagaimana? Di semua sange karobatinja, podangi lakai tamaka deh pak, ia tahu ngedi makaroba atau pe mengiak si matu. Kadai guru tatinja ya tuh. Yang kedua, tinja, ya kodu pemisa pulo tong. Nendre bisa pulo tomato aseku, emika makaroba. Ya nendre sa pulo tong akaroba, de nawat ding tanre ya tuh karoba itu ko karoba tinja. Mesti ya bagaimana? Iya miko sera mito ngasera pikulo asera pulo nasera kilo. Kurasi kilo ide tak karoba tuh. Ya na tuh ampai makadana bita. Ada larangan untuk mega tinja tahu magi na ila tete mega tinja nasaba makai na bita onron na tahu seke makasih biang ya tumpai mega to ya tepa mega tinja tite gare ya ko serami to ngaserapi kuda serapulo na serakilo kurasi kilo nasa pulo to upau na kurasi kilo ya dewa karoba iya panamelo makasih biang ko na dapi ya rodale na targe menurut angka cidi tau pandrita Supi patasaupu yasang Ibnu Attillah al-Iskandari maka dari talun rupa tahu sukuru dua tahu sukuru icala si di salama ya tahu sukuru itu belum tentu salama menurut Ibnu Attillah al-Iskandari talun rupa nomor si di tahu nasukuru ke waramparana tahu cilake itu lecala ya tuh kegayasang malyo to baru no limana keluargana o kobolana mandre malay leto sukurangero tapi dia nasukuru mapangilit toro ko bolana no lima na keluarga na magiremano sisan na napake otona lalu kyolo na masigi mariowe batawe natutu mikacha na napataru otona de na lepa masampaya tay chala yeto otona mina sukuru ki de na sukuru lori pun ini pangoto baru ya tiga kia yang kedua ya rona makada waramparan na mina sukuru ki yang kedua sukuru ina sama warampara lihat tuh ya ia pernah sukuru kong kadalena ia kode kadalena mana nau nah satu sukuru saja angka motor tapi lebih sukuru kak kumangoto ai tahu dia na sukuru ya tuh angka padale ya lengin apa sukuru dan orang yang syukur yang diselamatkan adalah tahu dia na rekengi dale na pakai sukuru pun dega gatannya tak dale na pakai sukuru betungan masum pametilo ripun angkana ya lengi dia gaga ya lengi dia nanti masalah yang jelasnya dia menyembah kepada Allah ya tuh tahu dia gaga engkau tuh na pada betul mas sampah aja si bawa dia betungan bah kata tambah mi ya poko pede kurangi ya natuna na termasuk tahu icalla kemudian wait 2 menit ya Rona kemudian yang kedua Pak Gere harangi malah upah Pak Gere dalam pemotongan kurban itu diharamkan. Bahkan kalau dia makan daging dari pemotongan itu nagajina itu sama dengan makan bangkai menurut Imam Al-Asqalani. Pada komandri bangkai itu Pak Gere itu kemalai upah kok tuh bisa mesangi upah gaji. Angkat tuh tahu maka talengi sarogerena. Nataro ni marito nagere allo na sapinge Pak Malampe allo na nala. Dito na ko ataku menyukumi ro kampung na tema ko. Itu haram hukumnya dia mengambil untuk upah tapi sedekah boleh wadi malah pas sedekah dia wadi malah gaji kaya kananya sa gaji ya kubukai kita naguruta tak bagi dua menuri mantasapi ya kamu tentukan jumalana sebelum mualeng gaji itu barana si di juta 250 alina sapinge kumpul si di juta 350 sak buntu Pak Gere itu adalah upah menurut Syafi'i dan itu haram hukumnya
Ya mi ko makaraki si di juta 250 lina sa pinge idi manita tambay wisya siya medalin pasidak kay mange ang ka 20 sabong ka 50 sabong ka 100 sabong din masalah. Itu bukan upah, tapi itulah sedekah. Sedangkan menurut Imam Malik, ia ko natentukan itaw melo mak bere tanya upah, tetap sedekah. Namun maka aku 200 sabun tu pagere detor tanya tu upah, tetap pas sedekah. Ya ko tentukan. Ia minayasa ngupah ko makare pagere, ia pau gerera ko sapimu ko muaja 200 sabu. Itu baru upah. Tika na ito lah. Ako romonro perbedaan apa magi maliki nak kadaya miniasa ngupa na reko pak gere tentukan tau melo mak pigau tentukan yo pokoi di melo mak bere tentukan tanya upah aja tak kada nawa di man daging pak gere wedding nah maka je gampang baca nama gere mantan di gere bismillahi billahi Allahu akbar tabla nih nanya tu baca aku tu mak gere bismillahi billahi Allahu akbar. Maka apa tu yang tahu manuci di mana gere maka dan ni napa siya kata ni calaga motoro dan nagande lutu-lutu sapai mange. Gela pada gande itu manu na manuci di. Aja na tabaw ilok ini na gere. Okay, betul kan nami tahu mana nasalamuki. Bismillahi billahi Allahu akbar. Ya ruita guru ta senur maka dai iya ko angkat biasa dan atau tanya syariah iya tanya syariah maka dari guru tak aja menggere kedua ya sange gere kedua pak ya bisa nasange guru tak gere kedua ya ko musorong ino piso munahkan re ya toro malah patutu ya ko musorong ino piso inakan re ya toro pacapuran nah kapa musorono inakan re no ko alon na oli na nagesa ni oli na manu piso ko musorono mugat tamen re pacapuran na yan ito nasa gere kedua tanya ya nala pak bukan nala patutu. Ya itu nasa kada gere kedua ka tu tahu makada de tu kamu gere kedua tahu ciami bali mak gere ya tu si bako makutane makada mumpaloke ge nyawana tapodangi makada bawa lokon ron na pole kamu gampang mo to tapala ni ka pa bacana seko ni ro pale na sabak nadapi ni watuna akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit